Tunawakaribisha nyote kwenye IBTV Rwanda. Hapa tuko na delege mwenye alishindikiza korali kutoka Bukavu, atuambie majina zake na mahali alitoka na kazi anatufanya huko kwenye diocese. Karibu baba. Asante bwana mwariri. Jina ni Ibrahim Bakenga. Niko mwongozi kunako parokia ya Katedral ya Bukavu. Niko mwongozi wa musique sacrée na nilisindikiza kwaya ya Sacré Cœur ya parokia ya Panzi, maana ni kwaya katika moja ya kwaya zetu za arkidiocese ya Bukavu. Sawa, asante sana. Hapa tunawakaribisha hapa Kigali, hapa kwenye paroisse ya Saint Vincent Paloti ya Gikondo. Ni koralenu tuliipenda, tulishiriki misa ya leo, mulituburudisha kweli, tulifurahi sana. Na mutaweza tuambia njia ilikuwa aje, voyage muliprograme voyage aye, mulifika huku bien, hakuna tatizo mulipata njiani? Tunamshukuru Mungu, tuliondoka jana siku ya 6 asubuhi. Njia ilikuwa salama, ila matatizo kidogo haikosaki kwenye safari, lakini tulifika kwa usalama. Tulifika jana magharibi. Tunamshukuru Mungu. Asante sana. Karibu tena baba, karibu. Na ingine siku tunawakaribisha kwenye parokia ya Gikondo, Saint Vincent Paloti na Chorale Immaculée Conception. Tulifurahi sana kuwapokea. Asante sana baba, asante. Asante. Hapa tuko Gikondo, tumekuja kupokea wageni kutoka Bukavu. Ni korale, sijui watatuambia, muongozi wa korale tuko naye hapa, atatuambia majina zake, atuambie kazi anafanya kwenye korale na atuambie gisi voyage ilikuwa. Karibu baba. Asante sana bwana mwariri. Kwa majina naitwa Hitia Bachibanze Jacques. Mimi ni mtumishi wa kwanza wa Chorale Sacré Cœur de Jésus ya shirika Avenir parokia Mtakatifu Guido Maria Comforti ya Panzi. Kabisa. Sawa vile gisi unauliza juu ya safari ilikuwa vizuri. Hatukupata tatizo munjia, hata ngambo ya kwetu Kongo, hata ngambo ya Rwanda. Mahali pote tulikuwa tunafika, tulikuwa tunapita juu tulikuwa na vitambulisho fulani yenye vilikuwa vinatuma tunafika fasi na wanasema kama ndio banatujua. Tukawa tunashukuru Mungu sana kuona gisi Chorale Immaculée Conception ya hapa Gikondo ilituandalilia njia na ili taarifu wakuu wa mugini hapa Kigondo. Asante sana. Tuliwa uzuria misa yenu, mulimba mzuri kweli. Mulimba mzuri sana, tulifurahi. Muliburudisha Wakristo wa paroisse ya Gikondo. Sasa mtuambie mulifanya je? Nisikia mpreparation, mulijiprepare kweli. Manyimbo, mnakuwa na manyimbo ngapi? Manyimbo za korali zenu mulifungaka? Ndio, unauliza tulijiprepare tuliungana tu pamoja, wa baba wa mama, sawa vile gisi muliona mumisa, tuko na wa baba wa mama na vijana na wote walijitia pamoja, wakasema tuandae hii safari ya kukuya Kigali hapa kwa parokia ya Gikondo. Na kwa saa hizi tuko na nyimbo nyingi sana ambazo tumeandika sisi wenyewe na tunaziweka kwenye partition. Ziko mingi, lakini zenye mpaka sai zingali ma document zetu ni nyimbo 13 ndio kwa saa hizi tuko nazo. Nzuri sana. Ndio. Nasikia ni nyingi sana. Muli hamoja toa nyimbo moja kwenye YouTube? Kwenye YouTube tuko na ile project ya kutia nyimbo huko. Tunatoka huku Kigali. Sasa tunafika Bukavu, ndio kazi tunaanza ingilia. Tunapenda watu wenyewe wiko fasi yote mudunia waende na tuishi kupitia mtandao na vingine. Asante. Nzuri sana kabisa. Ndio. Mungu atawasaidia. Vile vyote ni kujitia pamoja tu
hakuna kitu kinashindikana kwa Mungu. Mungu atawasaidia, mtatoa nyimbo za mingi na dunia yote itawajua kupitia nyimbo zenu. Sawa, asante sana baba, tunawatakia safari njema. Kesho mtarudia? Ndio. Kesho murudie, Mungu atawaongoza njiani, mtafika salama na tutaendelea kuwasiliana, tutajua kama mlifika salama. Asante sana. Hapa tunataka ingia kwenye konsere. Kama mimi konsere, mimi nawaza ni konsere hii kabisa. Naona pale vitu viko tayari pale, vyombo vya muziki vinapangiwa. Tutasikia nyimbo zenu tena, tutazisikia, tutawafuata. Asante sana. Sawa, asante baba.